Ka Menteri Sorkar Kajala kebaderu ke kertong MP ke NPP na Shillong Parliamentary Constituency ke kong amperin lingdo kalau ong bahak ke kam syakri pat ba compare lada day bakan ki shibaje menstep banyak kali bandet bu met yap namar bakam shim halade kum ka kanthe ne shanrang haba ka kam kadawa haba keren menta kalai phowai tarik kala lingkot arjar phosau haga jingyalang yeselok ke NPP bat kinong yalam ke NPP umsning blok halat syarai ka kong amperin kalau ong bakinong kershan jong ka is Shillong Kim Ju Ong ya ka kong amperin ki ong bet ka madam namar bakatre ya ka kam shenrang kam kan theiru kalau ong balada ki ong ya ka ban khi shibaje man step bandit nya ya ki kali ket nong pang kan khi ban nya hi om don kan thei om don shenrang ka jingyo MP kan thei kan long ka jingker khu bat ka pan shlur ki long kemi ban ya khun ya ka election kalau ong balada ka job ya ka MP ya ka kam MLA na constituency jongka kala rai ban pan ya khun da ka kan thei bat om sha ya ki shenrang Kershan jonga haka 16 East Shillong constituency Kim Ju Ong yang akan tele usun bang. Yang baik kamadam. Maramang puri. Namar ngatri ke kam shenrang ru kam ketai ru. Yang akhi shibaji mestap let shaw mediap rang nyahi kamochri ngalle. Alle eta. Mutan ketai ndon shenrang. Ka politics ngrei ho oi. Sloganan baki priu ki ong dikwa penyo I ya kalong kube tum ke MP. Kata kadai gue ke plus point desi nomor 4 MP kadai kadai ke jing shisha ba nadu bala thau ye ke jenang begalia patjudan MP kadai mencuai dari MP iba syajin hak kata kapor hak kata kebut keberit katanggan ke asam government tingam tip lada kata kajing long kadai jonga kan prepare ne em ya kam MP hak kajing tip jonga ti ngam tharai kan don impact tamba ngan sasdang ban ko chiki long kumi ban fight at the elections katangan le ngan kan hamsi ngan ko